urakaza neza mu isi y'abakundanye. Uyu munsi hari benshi bakomeje kwibaza niba ukunda umuntu akagira ku rwego umupfira. Hari abantu benshi bavuga aya majambo nk'aho ari ibintu bisanzwe, ndamukunda cyane ku buryo namupfira. Iyo uyumvise ubwa mbere bisa naho ikimenyetso cy'urukundo rwimbitse, bisa naho umuntu aba ageze ku rwego rwo hejuru mu rukundo, aho undi muntu aba yarahindutse uw'agaciro kurusha abandi. Ariko iyo wahagaze ugatekereza neza, mbega umuntu yokunda undi ku buryo yemera gupfa kubera we? Mbega urukundo rushobora gushikaho umuntu uhita mwo urupfu kubera uwo ukunda? Canke ayo niyo amarangamutima gusa abantu bavuga batatekereje? Uyu munsi tugiye gucukumbura iki kibazo mu buryo bwimbitse. Tugiye kuraba ko urukundo rukora ku mutima w'umuntu, impamvu abantu bavuga mu majambo, naho imbibi z'urukundo zigera, kandi ushobora gusanga uko documente irangira ivyo wafata nk'urukundo nyakuri ushobora kubibona ukundi. Iyo umuntu akiri mu rukundo rusha cyane cyane rwa mbere, hari ibintu byinshi yumva bitigeze bimubaho. Urahawe ikaze mu kiganiro. Je wumva ni Alex Live Varane, naha ni kuri Intsinzi Motivation. Umutima urihuta iyo abonye message y'uwo akunda, aranezerwa cyane. Iyo umuntu ababaye nawe yumva ababaye. Iyo umuntu aseka nawe biramunezera. Muri ico gihe amarangamutima aba akomeye cyane ku buryo umuntu ashobora gutangura kubona uwo akunda nkaho ari isi yiwe yose. Niho hava amajambo nka sinshobora kubaho udahari, uri ubuzima bwanje, nta wewe nta jewe, nta wewe sinobaho nkiriho, namupfira. Ariko ikibazo ni iki: mbega urukundo nyakuri ni igihe umuntu yumva atagishoboye kubaho ata wundi, cyane ikimenyetso cy'uwo umuntu akunda yatanguye kwishikiriza ku wundi mu buryo burenze urugero. Kuko igihe umuntu wumva ahindutse source y'ibyishimo byawe, iyo umuntu umwe aba ari inkomoko y'amahoro yawe, iyo umuntu we umwe aba ari we agena agaciro kawe, aho si urukundo gusa, hariyo aho uba watanguye gutakaza identite yawe. Urukundo ni ikimenyetso kimwe mu bintu bikomeye cyane bishobora guhindura umuntu. Rurashobora gutuma umuntu arushirizaho kugira neza, gutuma umuntu yitanga, gutuma umuntu yihangana, gutuma umuntu akora ibidashoboka. Ariko kandi urukundo rushobora no gutuma umuntu afata ingingo zitari nziza iyo atabaye maso. Hari abantu baretse amashuri kubera urukundo, batakaza akazi kubera urukundo, baciye kure y'imiryango yabo kubera urukundo, bakoze ibintu bibi kubera urukundo. Ubuse wakwibaza ati kubera iki? Kubera ko urukundo rufite ubushobozi bwo gufata ubwonko bw'umuntu ukamuhindura, ndetse hamwe mu buryo bukomeye cyane. Iyo umuntu akunda cyane atarafata umwanya wo gutekereza neza, ashobora kuvanga urukundo no gushaka gutunga umuntu, ashobora kuvanga urukundo na dependency, ashobora kuvanga urukundo na obsession. Kandi iyo bigeze aha, aho niho umuntu ashobora gutangurira kuvuga ko yapfira uwo ukunda, atari kubera urukundo rwiza gusa, ariko kubera ko yumva ubuzima bwiwe budafise insiguro atawundi. Abantu benshi batekereza ko ikimenyetso gikomeye cy'urukundo ari gupfira uwo akunda. Ariko reka twibaze iki kibazo gikomeye: niba iki kigoye kurusha ikindi hagati yo gupfira umuntu rimwe no kubaho kubwo muntu imyaka yose. Gupfa bishobora kuba akanya gato kamwe, ariko kubaho neza k'umuntu bisaba kwihangana buri munsi, kwihanganirana, kubabarirana, gushyira imbere ineza yiwe, kwitanga igihe cyose. Nico gituma hari abantu aho kubaho kubw'uwundi akunda bigora kurusha kumupfira. Kuko abantu benshi bashobora kuvuga bati namupfira, ariko ntibashobora kumwihanganira ibyo bakoresheje, kumufasha ibyo ari mu bihe bigoye, kumufasha hafi yiwe iyo ubuzima bwamuhindutse, kumukunda niyo ubuzima bwiza bwahindutse,
kumwubaka aho kumusenya. Urukundo nyakuri si urupfu rwa dramatike, ni urukundo nyakuri, ni disipurine ya buri munsi. Naho bimeze gutyo, ntidushobora guhakana ko hari abantu bakoze ibitambo bikomeye cyane kubera abo bakunda. Ababyeyi benshi bashyira abana babo imbere y'ubuzima bwabo, bemera inzara abana babo baronse ico barya, bemera ibibazo kugira abana babo babeho neza. Hari abasirikare bemera gupfira igihugu n'imiryango yabo. Hari abantu bamwe batanze ubuzima bwabo bakiza abandi bakunda, bashyira ubuzima bwabo mu kaga. Aho rero birashoboka ko umuntu akunda undi ku buryo yemera no gupfa kubwiwe, ariko iyo biba ari ukuri ntibiva mu majambo menshi, biva mu marangamutima y'urukundo rwimbitse, responsibility no kwitanga. Hari ikibazo gikomeye cyane mu rukundo rw'iki gihe. Abantu benshi bigisha ko urukundo nyakuri ari gupfira umuntu, gufuhira cyane, udashobora kubaho kure y'umuntu, kumwishimikizaho ku bihe byose ndetse no ku bintu byose, kumugira isi yawe yose. Ariko ibyo si urukundo rwiza. Urukundo rutuma utakaza amahoro yawe, urukundo rutuma utaba ukiri wewe, urukundo rutuma ubaho mu bwoba bwo gutakaza uwo muntu buri segonda. Aho si urukundo rwiza, aho ni atashema idafise ubuzima bwiza. Kandi umuntu afise bene urwo rukundo niba akunze kuvuga cyane ngo nopfa ntamufise, ariko urukundo rwiza ruvuga ruti ndagukunda cyane, ariko kandi ndazi ko uwo niwe no mu gihe tudahari kumwe. None rero ese koko ukunda umuntu ukamupfira? Igisubizo ni yego, hari abo bishoboka. Ariko ikibazo nyamukuru si ico. Ikibazo nyamukuru ni iki: mbega wowe uwo ukunda, mbega wowe ukunda umuntu ukamubera ubuzima, ukamubera mwiza buri munsi, uwo mwihanganira, uwo mwubaka aho kumusenya, uwo mubabarira, uwo mukunda no mu bihe bibi? Kuko abantu benshi bifuza urukundo rwo gupfirwa, ariko bake cyane nibo biteguye urukundo rwo kubahirwa buri munsi. Niwumva umuntu akubwiye ati ndagukunda ku buryo nagupfira wewe, ntukihutire kubifata nk'ikimenyetso cy'urukundo wimbitse. Banza wibaza uti mbega arashobora no kubaho mu buzima bwiza? Arashobora kunyubaka? Arashobora kunkunda mu bikorwa atari mu majambo gusa? Kuko amaherezo urukundo nyakuri si urwo gupfira umuntu gusa, ni urukundo kubw'umuntu buri munsi, kubana nawe ukamubanira neza mu majambo no mu bikorwa, ukamwigaragariza umutima wawe, ukamwereka ukuri. Ndabashimiye mwese mwabanye nacu muri iki kiganiro. Ije wumva yari Alex Live and Varane, nahane kuri Intsinzi Motivation. Dushimira